Eno ni Murata wa Ngai TV. Athesalonike wa mbere 5 muhari wa 17 hoyagai mutegutigithiria maundu-ini manyu mothe ri cokagiria Jehova ngatho ni undu uguo niguo Ngai wanyu endete. Tariki 5 mweri wa gatandatũ mwaka uyu turi wa 2026 ni turagwitira igongona ria mwanya riria rigakorwo kanitha-ini witu wa Njatha-ini Theophilus Church kuria unyititwo geni kana ugakaribishwo ni our Archbishop John Githire me hamwe na Bishop Patrick Marai. Ni ugoka turathimanĩrio twi hamwe na twionere utugi wa Ngai ndukanatere. Eno ni Murata wa Ngai TV. Negalo cia mwanya guku ni kwa Murata wa Ngai TV cihogerete wega thaa imwe kahitukina ndeka 3 tukahoya thinjo ni gucererwo hanini ende ne thina wa kimatambo hapa na pale ende riu nirakorwo gitwamukira oro wega kuria gothe urakorwo gitunyita ni ndoka thiini wa metha ya mohoro ma Murata wa Ngai TV tumurike riboti ira tuhariro ni andikitwo mohoro gukinyaria na ithaa riri ria thaa imwe ni mohoro kadudu tutago mushiri wa mwangireke twamukira matemo ma mohoro turike thiini wa riboti citu tukuhariririe hwaini wa umuthi. Ambao wajiwezi majirani yenu bila kuangalia dini, mupitie wale wagonjwa na muombe wale ambao wameenda mbele yetu. Etikia adini ya Ithiramu bururi-ini kunyitanira na thĩ ng'ima gũkũngũĩra muthi wa Eid al-Adha. Chukuliwa hatua kwa sababu wasipochukuliwa hatua tunapoelekea katika wakati wa uchaguzi kunaweza kuwa na mambo ambayo haistahili. Atongoria a kanitha kuga acogeri ngũĩ manyitwo. Doing a lot of traceability. Anybody we feel who has been to that region in the last 1 month. Na bũrũri wa Kenya kũgathĩka mĩtaratara ya kwĩgita na mũrimũ wa Ebola. Na riu tukirika thiini wa riboti citu ni ati atongoria ndini kaunti-ini ya Nyandarua ni mokereirie ateti aria makoretwo magitheremia rumena hamwe na ukabira. Atongoria acio maugite rumena na ukabira rwaya kurehe ngahiha thiini wa bururi uko thirikari ikiurio kuoya makinya kana gukinyokeria makinya ma kiwatho kugerera ruhonge rwa NCIC unyitanĩri-inĩ na honge ici cia gĩthirikari cia ũgitĩri nigetha gukinyokeria makinya kuri aria marakorwo magitheremia rumena. Ni kumuhe ni dhabita in case of if Kati kuna maongeo ambao haistahili, watu watakuwa na imani na hiyo matokeo ambayo itatokea. Nao ile kikundi ya NIC, tafadhali wale ambao wanachochea, wale wanaongea lugha mbaya wachukuliwe hatua, kwa sababu wasipochukuliwa hatua tunapoelekea katika wakati wa uchaguzi kunaweza kuwa na mambo ambayo haistahili, kunaweza kuwa na ugumu na matokeo ambao haitakuwa ni mazuri. Tunasikia vile Olkalau constituency iko, tuko kwa ile barabara ya kutafuta kiongozi na tunataka sasa kuanza mambo ya kuombea amani, tukiuliza viongozi wote ambao wanatafuta viti wasitumie matamshi mbaya, wasitumie sijui nguvu mbaya kwa njia mbaya, ili waweze kuleta amani, kwa sababu hata wakikalia viti wangetaka kuongoza constituency. Na tukithie na mbere ni ati murimo wa Ebola uria uthiite na mbere kuingira bururi-ini turigaini wa Uganda. Murimu uyu urikitie kuraga na banene mwena wa DRC kuri minister wa ugima wa mwiri Aden Duale arikitie kurekeria ndumiriri akiuga thiini wa mihaka ya Kenya ithimi ni cirabatarania na ni cirabatarania muno na uigirĩrĩki niguo kwĩrigĩrĩria murimu uyu gutonya guku bururi-ini. Riboti ino katumia mukira. Over 200 people have so far lost their lives in DRC. As a government, as a ministry, we have put all measures in place along our borders. We have put scanners
At the airport, we are doing a very serious screening of all passengers entering our country, and more so those who have either coming from Uganda or were on transit through Kinshasa. So everybody will go under serious screening and verification. We are also putting up holding and areas within the border in the event that we get a case. So the country is fully prepared for this Ebola. But I want to ask the citizens that they have a duty to protect themselves. Make sure that if there's any of your relative who feels sick and he had recently been to Uganda or DRC, please go to the nearest medical facility so that our medical and healthcare workers can check. Thirdly, and we're saying we're doing a lot of traceability. Anybody we feel who has been to that region in the last 1 month, we are tracing them and making sure that we protect our country. This particular virus, Ebola virus, this strain doesn't have a vaccine. So we have to be very careful. So, but I want to assure the citizens that all our health systems are in top gear. Our laboratories, 3 of them are ready and working 24/7 to make sure they test for any specimen. We also have 1 mobile laboratory at the border between Uganda and Kenya, border between South Sudan and Kenya. Na ucio ni ugwati munene muno makiria kuona murimo wa Ebola uthiite na mbere guthegea bururi-ini wa DRC Congo na riu ni urikite kuingira kule bururi-ini turigainie wa Uganda. Koguo thirikari ya Kenya kugerera ministry ya ugima wa mwiri na minister Aden Duale na wega ni ngigora kora gitaria ate mihaka-ini ni wega ni gwikiritwo migiko na mundu wothe urakorwo kigira thini wa bururi wa Kenya agakorwo akimukira ithimi iria cibatie nigetha kurigireria maruru ma murimu uyu wa Ebola gukorwo ningi makiingira bururi-ini wa Kenya. Tugithie na mbere, etikia adini ya itheramu bururi-ini manyitanire na thĩ ng'ima gukungũira mothe wa Eid al-Adha mati marokire muthigiti-ini na iwanja-ini na kwanjĩrĩria mahoya. Mambura maya matabanagio na njĩra ya gũthĩnja oro hamwe na njĩra ya kũruga irio mĩthemba ĩtiganĩte, na moretie aruna ao gũtanahĩra a Kenya othe na gũkũria na wendo makĩria. Hakĩrĩ ũguo Minister Aden Duale nyanyitanĩire na etĩkia aya na kũrĩa orotete nginya mwaho wa mũng'ethanĩro na akiuga atĩ makoretwo magĩũkĩrĩra mũndũ gwĩtwo Hassan Omar, akiuga o nao makoretwo makiaria mĩario ĩngĩrehe ngahĩha. Muhimu ya Eid ni kuchinja ili wale hawajabahatika miongoni mwa jamii siku ya leo pia wafurahie. Kwa wale mfurahishe, kwa wale ambao wajiwezi, majirani yenu bila kuangalia dini, mupitie wale wagonjwa na muombe wale ambao wameenda mbele yetu. Tuwashirikiane na mtu akichinja, tuhakikishe kwamba tunagawanya nyama kutoka kwa Muislamu mpaka ambaye sio Muislamu, maadamu yuko karibu na wewe umpate nyama naye afurahie. Hapa Kenya yamepanda. Kuna watu walikuwa kichinja mbuzi 10, 20 kila mwaka, lakini angalia hakuweza kuchinja kwa sababu ya maisha yamepanda. Sasa kwa sababu sheria imeturuhusu sisi, tunaweza tukashirikiana katika mnyama mmoja. Na sisi leo ni siku kusherehekea, kama hatuna nyama, huwezi kusherehekea kwa mchicha, huwezi kusherehekea kwa sukuma. Wondering, the former president is calling for unity and is addressing his party, the Jubilee Party. At the same time, he is speaking in his mother tongue. Go and rest. You are entitled to your opinion. Don't remind us about 2007. Hassan Omar andamwa. Why can't you compare Hassan Omar, what he said was not right? But why can't you compare with what every day Rigathi Gachagua says? Every day. Lakini Hassan Omar kidogo akateleza. Na kuteleza si kuanguka, akateleza. Dunia mzima inasema Hassan Omar. Na tũgĩthiĩ na mbere nĩ atĩ wagi wa maĩ matheru hamwe na indo iria ibataranagia cia ũtheru mathukuru-inĩ nĩguo thĩna mũnene ũrĩa ũgũmĩire thukuru cia mũthingi iria irĩ matũũra-inĩ ma kaunti ya Vihiga. Thukuru-inĩ wa Mwĩtuha arutwo marakua maĩ kuma kwao mũciĩ o rũcinĩ kuona thukuru ũyũ ndũrĩ nginya cioro cia kũigana cia arutwo. Rĩu arimũ anaciari hamwe na rũhonge rwa ũgima wa mwĩrĩ
nĩ rũheanĩte mũkana rwa ũgwati wa kũgũmĩrwo nĩ mĩrimũ ĩrĩa yumanaga na maĩ ma gĩko. Riboti ĩno na mwandĩki wa mohoro kuma mwena ũcio. Saa zingine sabuni huwa inatuletea changamoto, sababu tukiwa na ile sabuni ya maji watoto huwa wanatumia kwa muda mfupi tu imeisha. Watoto wengi walikuwa wanakuwa wagonjwa, hata saa zingine wakitibiwa after short time tena tunapata wale tu pia wanarudia kuwa wagonjwa. Najaribu sana kuhakikisha kwamba our facilities wanaweza kuweka budgetary allocations ya madawa na all things that are required katika zile facility budgets ili tukaweze kufikia all our population. Na tũgĩthiĩ na mbere nĩ atĩ kũrũmĩrĩra thogora wa igũrũ wa maguta bũrũri-inĩ, endia na onjoria a mboga na thamaki thoko-inĩ ya ODM kaunti-inĩ ya Narok athiĩte na mbere gũkaya makĩorota thogora wa igũrũ wa maguta ũrĩa ũcũngĩrĩirie nĩ ũndũ nĩ maũndũ kũmaritũhĩra. Maugĩte indo ciao irakorwo igĩthũka kuona ũgũri, nginya agũri matikoretwo makĩgũra kumana na ndeto ĩno. Tuna gharama ya kuleta ya transport na nini, na pia hao wametupanishia huko, na unakuta pia tuna avocado pia tulikuwa tunapata na 20, sasa hii ni 40 mpaka 60. Sasa inakuta hata pengine ni vitu ambaye ni delegate, ni vitu ambaye zinaweza haribika, so zikiharibika watu tunaenda hasara sana. Bei ya samaki sasa hii imeenda juu huko, sababu wanasema sasa, unajua hata kwa bahari wakitoa wanatumia petrol, wanatumia mafuta, na sasa hii bei imepanda. Vile tulikuwa tunanunua wakati ya December, sasa hii sasa kilo vilikuwa tunanunua kilo na 450, sasa hii imefika almost 500, wengine wanauza different. So hata ukikuja naye unaona saa zingine hata ukichoma uwekee customer wanaangalia tu samaki. Usamani nilikuwa naleta 3 times per week, lakini sasa naleta once kwa wiki mbili naleta once. Sasa hiyo gunia yenye inachukua kilo 60 sasa hii inachukuliwa na 6,000. Biashara iko chini kabisa. Hata hiyo mboga kwanza hakuna, inakujanga tu once. Wengine wamekataa juu hiyo mafuta ya kutransport imekuwa bei kali sana, sasa wameogopa kuleta. Na kumanagia na riboti hiyo twambe tuikario hanini nĩ thogora wa mũtũrĩre ũkoretwo wambatĩrĩte mũno makĩria nĩ ũkuona onjoria magĩteta nĩ kumana na thogora wa maguta, maũndũ marĩa macũngĩrĩirie kuona indo ciao cirathũka na kwaga nginya agũri. Njikarie nĩ ngũcokeria na riboti makĩria. Eno nĩ Mũrata wa Ngai TV. Athesalonike wa mbere 5 muhari wa 17 hoyagai mutegũtigithĩria maũndũ-inĩ manyu mothe rĩ cokagĩriai Jehova ngatho nĩ ũndũ ũguo nĩguo Ngai wanyu endete. Tarĩki 5 mweri wa gatandatũ mwaka ũyũ tũrĩ wa 2026 nĩ tũragwĩtĩra igongona rĩa mwanya rĩrĩa rĩgakorwo kanitha-inĩ witũ wa Njatha-inĩ Theophilus Church, kũrĩa ũnyitĩtwo geni kana ũgakaribishwo nĩ our Archbishop John Gĩthirĩ me hamwe na Bishop Patrick Maraĩ. Nĩ ũgoka tũrathimanĩrio twĩ hamwe na twĩonere ũtugi wa Ngai. Ndũkanatere. Eno nĩ Mũrata wa Ngai TV. O rũcinĩ gwakĩa
turenyitanagira nawe tukimurika maria mari magatheti-ini, tukamurika maria marakunuka oro hamwe na maria marahiũhia ciande, tukanyitanira na ataramu, ateti hamwe na atongoria, tukimurika na tugiikia gabiru utongoria wa bũrũri, tukimurika ciĩgiĩ gĩthomo na ũgima wa mwĩrĩ, tukamurika ciĩgiĩ ũrĩmi gwata watho. Nyitanagira nani Muciri wa Mwangi na ni Wanjiru wa Wainaina, o muthenya wa mwambĩrĩrio nginyagia wa gatano, ciarĩkia kwĩhanda wega thaa 1 cia rũcinĩ, tabarĩra-inĩ ya Racũriai Imoni. Nĩtũcemanagia. Ni Murata wa Ngai TV. Ngatho nĩ ndacokereria na tũgĩthiĩ na mbere na mohoro. Ataaramu thĩinĩ wa rũhonge rwa ũgima wa mwĩrĩ mandĩkithĩtie arĩmi guothe bũrũri-inĩ kũigithia na njĩra ya kũrĩma nyeni cia kĩmerera nĩguo kwĩmathĩra ũboco wa naihenya hamwe na kũmarũmbũiya ũgima-inĩ wao wa mwĩrĩ. Maugĩte mboga cia kĩmerera irĩ na hinya mũingĩ wa kũrigĩrĩria mathĩna marĩa maumanaga na kwaga gũkorwo na mĩrĩre mĩega. Serikali kuu ikaonelea umuhimu wa kushirikiana na serikali katuzi mbalimbali na wakulima ambao wanakuza hizi mboga na kuhakikisha kwamba kuna ushirikiano baina ya wakulima na mashule kwa minajili ya kuwezesha wanafunzi waanze kutumia hizi mboga. Sisi hapo ndio penye tunafanya extension services, na pia kuna ule mgao wenye gavana ametenga kupitia mradi wa Kelcop ili kuweza kusaidia zile vikundi venye vimeweza kukaribishwa hapa hivi waweze wapate mbegu ya bure, kwa sababu tunajua shida kubwa ya mkulima ni farm inputs. Tukimarket vizuri na tuanze kutumia shuleni ili watoto wakule, itasaidia kuboresha afya, itasaidia kuboresha concentration in class. Tunafurahia huu mradi kwa sababu imeweza kusisimua wanafunzi waweze kurudia katika tamaduni na vyakula ambavyo vya kiasili vinavyowasaidia katika ujenzi wa miili yao. Budget ikiundwa ikikuja county assembly, tutahakikisha kwamba tumepitisha ya kuweza kusaidia wakulima hasa kununua mbegu ya hizi mboga za kienyeji. Na tunakisisa kama wamama na youth wetu na hata kijiji wametambua umuhimu wa chakula mboga yetu ya kienyeji na wanajua ni dawa. Aikari a Laikipia marĩ na gĩkeno ngoro-inĩ ciao kũrũmĩrĩra ũteithio ũrĩa mahetwo nĩ thirikari ya Laikipia wa kũhũrwo njeki kumana na gũcinwo gwa biacara ciao nĩ mwaki ũrĩa watuthũkire thoko-inĩ mahũragĩra biacara yao. Onjoria aya matarĩirie mwaki ũyũ watuthũkire mathaa-inĩ ma ũtukũ matarĩ wĩra-inĩ, ũndũ ũrĩa wacũngĩrĩirie mathiĩ hathara ĩtangĩtarĩrĩka. Rĩu onjoria aya maugĩte nĩ megweterera mathondekerwo thoko ĩno ta ũrĩa merĩirwo nĩgetha matwarithie wonjoria wao na mbere ota mũtugo. 10,000 ni mzuri, sisemi ati hawajatufanyia kitu katika dunia hii. Mungu kuna kitu moja ametupea, ku understand mambo ya chakula, daily bread, basic need, hiyo itatusaidia sana. Metuahidi wataturudishia hizo nyumba vile zilikuwa na watapea wanabiashara wale waliadhilika kitu kidogo ya kujimudu. Sisi tutasogeana pande moja, kila mtu afanye biashara na mwingine, ikiendelea kujengwa na kila kitu ikitengenezwa, bado tutaendelea kufanya biashara. Ametuhakikishia ya kwamba by coming week Wednesday watakuwa tayari wametengeneza mahali watu waweza anza biashara pole pole
na baada ya mwezi mmoja wametuhakikishia kwamba itakuwa tayari imekamilika na watu wamerudia kazi zao kama kawaida. Kuhakikisha watu wetu ya kwamba hakuna nia hata kidogo kufikiria kubomoa hizo nyumba au kuchoma ndio tufanye mambo mengine. Kwa hiyo hakuna affordable housing inajengwa pale. Tayari affordable housing tumepatiana sehemu kubwa, hata hatujamaliza ile sehemu tumepatiana ya kujenga affordable housing. Wengine wale wachikadao wale wako hapa Nanyuki, tujue kwamba mahali ya New Market, hata wakati unatembea pale kuanzia leo kuelekea paka Thursday, ningemuomba ya kwamba ukipitia pale weka mask, usiweze kupumua ile kuinhale ile fibers na ile dust ile ya kutokana na ile asbestos ya kule, kwa sababu inaweza shagia hapo miaka ya mbele, inaweza shagia mambo ya kansa. Rere mathiko ma Jacqueline Wanjiru megutafanagio kwa mucie muiretu uria waitiririo acid ari nduthine agethi wira na gukwa county ya Embu. Muingi ni wetete kihoto giake kuona ari matafanirie giko giki matire maranyito. Muingi utarire na kiha ciege wagi wa ugiteri goko makiuria honge cia ugiteri kuruta wira wao uria kwagiriire. Delayed is justice. Justice delayed is justice. Na hapa tumeona ya kwamba crime rate imeendelea kuongezeka sana hapa. I stand with the leaders that are calling for the justice of Jackie, and we are praying that everything possible is going to be done ndio mambo ya Jackie yawe ya kuwa inafanyika vizuri na wauaji wa Jackie wapatikane and they be put to book. We have a responsible government that should be able to investigate and give us information about who killed Jackie. Na sio Jackie peke yake tafadhali. Yule mzee Juma pale ambaye alikuwa amembeba alilazwa hospitali, watoto wake na watu wake wakakosa amani kwa sababu ya mtu ambaye alikuwa ametumwa na shetani kufanya mambo yake. As we seek justice for Jackie, wale wote pia walifanya hii maneno wajue walimkosea pia Juma na familia yake. Na nikumanagia na ripoti hiyo kuma mwena ucio tabatikiriyo ringi na ripoti ningi atumia makoretwo makigumirwo ni njuragano muno makiria wathikiriria Nombu mwena kona na kona. Atumia ikuo cia atumia ni ciongererekire muno makiria thiini wa bururi wa Kenya, na wega ningi gikundi kiria gitetagira atumia gia Finda nakio ni kiarahukite na ningi na gikambia gwetha kihoto kia atumia arunao marakorwo magitungio njuragano ici. Niguikiria ngicokereria njoke na ripoti ciĩgiĩ mathako. Ni Murata wa Ngai TV. Oroshini gwakia Turenyitanagira nawe tukimurika maria mari magatheti-ini, tukamurika maria marakunuka oro hamwe na maria marahiũhia ciande, tukanyitanira na ataramu, ateti hamwe na atongoria, tukimurika na tugiikia gabiru utongoria wa bururi, tukimurika ciĩgiĩ gĩthomo na ũgima wa mwĩrĩ, tukamurika ciĩgiĩ ũrĩmi gwata watho. Nyitanagira nani Mushiri wa Mwangi na ni Wanjiru wa Wainaina, o muthenya wa mwambĩrĩrio nginyagia wa gatano, ciarĩkia kwĩhanda wega thaa 1 cia rũcinĩ tabarĩra-inĩ ya Racũriai Imoni. Nĩtũcemanagia.